Mubwire kandi ko kuri iki cyumweru tariki ya 2 Werurwe 2025 mu gace kitwa Rubero muri Kivu ya ruguru ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu tuvugana abasirikare 55 ba FARDC bakatiwe urwo gupfa nyuma y'uko icyaha cyo guhunga umwanzi ku rugamba kibahamye. Mu yandi makuru, Generali Kainerugaba Muhoozi, umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cya UPDF cyangwa igisirikare cya Uganda, ari kubarizwa mu Rwanda, naho aje mu nama ndetse kandi akaba aje kubonana n'ingabo z'u Rwanda muri rusange, kandi akaba aje mu bijyanye n'umutekano, aho biteganyijwe ko arabonana na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba n'umugaba w'ingabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF. Uyu General Muhoozi usanzwe ari umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni, ubwo yivugiye ko igihe cyose uwo ari we wese uzashaka guhangana n'u Rwanda inama yamugira ko azabashotoye Uganda. Yavuze kuri Twitter ko umuntu wese uzahirahira ashotora u Rwanda cyangwa ashaka kururwanya agomba kwitegura ko atangije intambara ku bihugu byombi. Ni amagambo kandi aherutse kongeraho ko inama yagira ibihugu byose ko igihugu icyo ari cyo cyose gishaka gutera u Rwanda cyangwa se Uganda kigomba kumenya yuko kigomba kuba kiteye nyine ibihugu bibiri cyangwa se ikipe y'abantu babiri bari kumwe. Biteza ibibazo ukaba washaka guhangana n'ibyo bihugu byombi, ko uzabigerageza azakira ingumi cyangwa se ibipfunsi bibiri akubitiwe rimwe kandi akabitukubitirwa icyarimwe n'ibihugu bibiri. Umugabo w'ingabo wa UPDF cyangwa ingabo za Uganda kandi yemeje ko mu gihe azaba ari mu Rwanda ko agomba gusinya amasezerano hagati y'igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'igisirikare cya Uganda UPDF yo gutabarana mu gihe cyose byaba bibaye ngombwa, nk'ingabo zumvikana kandi zihuje umugambi umwe. Biteganyijwe ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe na Generali Kainerugaba Muhoozi bari buze guhura n'itangazamakuru. Ni amagambo yashyigikiwe kandi agasamirwa hejuru na Generali Kainerugaba, anongeraho ko umuntu wese uzahirahira ashaka kurwanya Perezida Paul Kagame yita afande Paul Kagame, ko uzaba amurwanya nawe azaba arwanya umuryango we, uwo ari we wese ko azahura n'ibibazo kandi ko akwiye kwitonda. Mu yandi makuru, ubwo bakomeje kuba bwinshi cyane bitewe n'ingabo za Uganda zimennye cyane ku bwinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Ni kuri iki cyumweru tariki ya 2 Werurwe 2025 by'umwihariko mu mujyi wo kuri Kivu ya ruguru. Aba basirikare ba UPDF boherejwe muri ibyo bice hagamijwe kurinda ubusugire bw'imipaka ihuza icyo gihugu ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bivugwaho kandi Uganda iri gushyiraho ingamba zizayifasha mu gihe intambara yeruye ishobora kuba mu karere k'ibiyaga bigari, bitewe n'amakimbirane hakomeje nyine kuzamuka intera ku yindi kandi bikazamura intera hagati y'ibihugu bigize aka karere. Umuvugizi w'igisirikare ndetse n'umutekano muri Uganda, Felix Kuraige, yabwiye ikinyamakuru cy'Abafaransa AFP ati ingabo zacu ubu ngubu zamaze kwinjira mu mujyi wa Muhagi, ubu tuvugana ni twebwe turi kuwukontorora. Nta busobanuro bwinshi yatanze, ahubwo umuvugizi nyine wa UPDF yatangaje ko igisirikare cya Kongo cya FARDC nyine aricyo cyasabye ingabo za Uganda kwinjira muri aya matware kugira ngo zifashe nyine iki gisirikare cya Kongo guhashya umutwe witwaje intwaro witwa Cooperative for the Development of Congo CODECO mu magambo nyine y'impine. Aba barwanyi b'uyu mutwe bakaba ari bo baherutse guhitana imbaga y'abaturage b'inzirakarengane barenga 51. Ibi bikaba byarabaye tariki ya 10 Gashyantare 2025, bikabera mu mujyi nyine wa Muhagi, ni mu ntara ya Ituri iherereye mu majyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi abangaba bitwa CODECO n'abarwanyi bishyize hamwe, bo bakavuga ko bagomba gufata intwaro kuko nyine barwanira bakanarinda uburenganzira n'umutekano by'abantu babo bazwi ku izina ry'abarandu. Aba barandu biganjemo abahinzi bo muri ako gace nyine bahora bahanganye nabo mu bwoko bw'abahema, ari nabo bavugwa n'uyu mutwe wa CODECO ko nyine abahema batunze ubutaka butari ubwabo kandi ko bakwiye kububasubiza. Gusa nyine izi ngabo za Uganda zinjiye muri Kongo ziyongera ku zindi ngabo zitabarika za UPDF ziri mu bice hafi ya byose by'intara ya Ituri bigendeye ku masezerano nyine iki gihugu gifitanye na guverinoma ya Kongo. Ntabwo ari CODECO gusa ingabo za Uganda ziba zihanganye nayo, kuko nyine n'umutwe wa ADF cyangwa se Allied
Democratic Forces urwanya leta ya Uganda nabo baba bahanganye ndetse bya hafi cyane kuko uyu mutwe wo ukunze kugaba ibitero ku butaka bwa Uganda no ku baturage maze ukabica. Abangabo rero bicwa kenshi n'uyu mutwe n'abaturiye nyine umupaka. Ingabo za Uganda UPDF kugeza ubu nyine nizo zigenzura umurwa mukuru w'intara ya Ituri witwa Bunia. Aho ngaho nyine ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intara ya Ituri ubundi iri mu majyaruguru y'intara ya Kivu ya ruguru. Intara nayo ubu ngubu yamaze kwigarurirwa n'umutwe wa M23 ubu ufite ibikorwa byayo ndetse n'ibiro bya buri munsi n'akazi kahoraho nk'ikicaro mu mujyi wa Goma mu murwa mukuru w'iyo ntara nyine ya Kivu ya ruguru. Umurwa mukuru kandi wa Kivu y'epfo ari wo Bukavu nawo ubu ngubu rwose ukomeje kuguma mu maboko ya M23. Aya makuru turayahuza kandi biturutse mu biro bikuru by'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Igisirikare cya Kongo FARDC gikomeje kuvuga ko abantu umutwe wa M23 wahaye u Rwanda kuri uyu wa gatandatu tariki ya mbere Werurwe 2025. Uyu mutwe wa M23 ukavuga ko ari abarwanyi ba FDLR barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ko ari agakino ndetse n'ikinyoma kigamije gutesha agaciro igisirikare cyabo. Ni nyuma yuko kuri uyu wa gatandatu tariki ya mbere Werurwe 2025 igisirikare cy'u Rwanda RDF keretse itangazamakuru abasirikare bafashwe n'uyu mutwe. Muri abo kandi harimo Ezekiel Gakwerere, umusirikare mukuru w'ipeti rya Brigadier General. Uyu kandi ubusanzwe akaba yarahoze nyine ari koloneli mu ngabo za kera z'u Rwanda ku bwa Perezida Habyarimana zizwi nka ex-FAR cyangwa se zitwaga FAR. Akaba kandi afite imyaka 61 y'amavuko. Akaba nyine yaramaze imyaka 30 muri Kongo, aho yari mu bakomeye muri FDLR, umutwe w'inyeshyamba urwanya leta y'u Rwanda nk'uko rudahwema no kubigaragaza. Itangazo ryashyizwe hanze n'igisirikare cya Kongo rigira riti igikorwa cyabaye ni urwango, nta kindi rwose, nta kindi kigamije atari ukudutesha agaciro no kutwikoreza ivu rishyushye. Iri tangazo kandi rikomeza rigira riti uru ni urwitwazo rwa leta y'u Rwanda rugamije kugaragaza no gusesengura ndetse no kwerekana impamvu ingabo zarwo ziri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Iri tangazo rirerire rishyizwe hanze n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC rikomeza rivuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bufite uburanaribonye mu guhimba ibintu kandi bitari byo. Rikomeza rigira riti bafashe abasirikare ba FDLR bamaze igihe barafashwe bari mu maboko yabo bwabo, maze babambika impuzankano cyangwa uniform nshya z'igisirikare cyacu kugira ngo bemeze ko ari aba FDLR bafatiwe muri RDC cyangwa se muri Kongo. Kuri wa gatandatu tariki ya mbere Werurwe nyine 2025 igisirikare cy'u Rwanda RDF cyasohoye itangazo ku mugaragaro ryemeza neza ko cyakiriye indwanyi zarwaniraga mu mutwe wa FDLR ubarizwa muri Kongo kuva mu mwaka w'1994. Aba basirikare babashyikirijwe n'umutwe wa M23 bikaba byabereye mu karere ka Rubavu ku mupaka utandukanya u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko nyine itangazo rya RDF ribivuga. Uretse iryo tangazo ryasohowe n'igisirikare cya RDF cyangwa se ingabo z'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda nta kintu na kimwe iravuga kuri iki gikorwa cyo kwakira aba barwanyi bo muri FDLR. Ni umutwe witwaje intwaro uhora uhiga guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse kandi ufatanije n'ingabo za Kongo nabo bari kumwe, wavuga nk'u Burundi cyangwa se ingabo z'u Burundi, ndetse utibagiwe n'ingabo za Afurika y'Epfo, Wazalendo ndetse n'izindi ngabo zose zifatanya na FARDC kurwanya uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda ndetse n'abatutsi bari ku butaka bwabo muri Kongo. Akaba ngaba rero akaba ari nabo umutwe wa M23 urwanira kuva kera. Ntiwakibagirwa kandi ko uyu mutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ikindi wamenya kandi nuko Brigadier General Gakwerere uyu nguyu ari umwe mu bafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye ONU. Muri ibi bihano harimo gufatwa ndetse akaryozwa ibyaha aregwa birimo gukora ibyaha byibasiye inyoko muntu. Gusa nubwo bimeze bityo ntabwo yigeze rwose atabwa muri yombi kuko yakomeje nyine gukorana na leta ya Kongo ndetse bya hafi cyane n'igisirikare cy'icyo gihugu cya FARDC. Numwe kandi mu batangaga amategeko yo kugaba ibitero ku Rwanda.
akaba umusirikare kandi wa kera kandi wari wubashywe cyane mu mutwe witwaje intwaro wa FDLR. Gusa ibi byose nta n'umwe mu miryango mpuzamahanga wigeze ubivugaho cyangwa wenda ngo hashyirwe imbaraga mu kumuta muri yombi, cyane ko bari bazi aho aherereye, kuko nyine ingabo za MONUSCO zimaze imyaka hafi irenga 20 zivuga ko ziri mu butumwa bw'amahoro muri Kongo, ari nabo nyine n'ubu ngubu batarageraho, nabo ubwabo bari muri icyo gihugu uyu mugabo yari arimo, ariko nta n'umwe wari ubyitayeho. Abarebera ibintu kure ya none bavuga ko intambara n'amakimbirane biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje kwerekana ibibazo byamaze kuba umuzi w'agatereranzamba birangwa mu gisirikare cya FARDC, kizwiho kandi ruswa ikomeye cyane, kwambura abantu byabo, kwiyicira abaturage aho kubarinda, ndetse yewe no guhohotera abagore n'abana. Ku bijyanye n'uko igisirikare cya Kongo na n'ubu kidashobora kugaragaza imbaraga cyangwa se kikagaragaza uburyo bwihuzagurika, bivugwa ko abasirikare ba kiriya gihugu bahembwa amafaranga y'intica ntikize, kandi nyine ko ibikoresho byabo mu biba byinshi cyane biba bishaje cyane, utibagiwe n'imyenda cyangwa se inkweto n'ibikoresho bisanzwe bakoresha mu gisirikare. Ni igisirikare kitagendera ku mahame, kandi nyine guhuza umugambi bikaba biba bigoye cyane, kubera ko nyine ahanini cyugarijwe n'imitwe y'imbere mu gihugu ubwacyo ihuriye ku gukurikirana inyungu za buri wese ku cyo giti. Hamaze kuvumburwa neza ko impamvu iki gisirikare kitigera kigira imbaraga, ngo nyine ko ari uko ari ibintu byaturutse kera. Bivugwa ko abaperezida bagiye bayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka yashize ngo bakomeje kugira intege nke mu kurema no kubaka igisirikare gifite imbaraga n'imyitozo bihagije mu rwego rwo gukumira ihirikwa ku butegetsi ndetse no gukurikirana imitungo no kuyigwizaho, batitaye ku baturage bacyo. Mbese buri wese cyangwa se buri perezida ugiyeho muri Kongo bivugwa ko abashaka nyine abasirikare badakomeye, kuko aramutse agize abasirikare ndetse n'igisirikare gikomeye rwose akeka ko baba bamutera kudeta ku isaha iyo ari yo yose kandi atabishaka. Ibi rero bikaba bituma afata iya mbere mu kudakomeza igisirikare cye, ndetse newe utibagiwe no kwirengagiza inshingano zo kurinda abaturage ndetse n'ubusugire bw'igihugu muri rusange. Kubera iyo mpamvu kandi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntizashoboye guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 umaze rwose kwigarurira hafi Kivu yose mu burasirazuba nyine bw'iki gihugu. Perezida Felix Tshisekedi yari yaragerageje wenda kongera ingufu mu gisirikare kugira ngo arwanye abarwanyi bagaragara muri iki gihugu. Ni igihugu kirangwamo imitwe yitwaje intwaro irenga 100, ariko rwose imbaraga ze ntizihinduka kandi akomeza gutsindwa byoroshye, cyane cyane warebera kuri M23. Kuba ameze nk'abajeyi cyangwa se nk'abagenzi be bamubanjirije, bivuga ko ariyo mpamvu aho gukemura ibibazo bimureba nk'umukuru w'igihugu, ahubwo we yahisemo nyine kugabanya inkunga z'imbere mu gihugu ndetse no guhagarika ibiganiro by'amahoro bimuhuza n'ibihugu byo mu karere igihugu cye giherereyemo, kandi hakirengagiza ko ari wo muti wonyine uhari n'inzira yo gukemura ikibazo burundu. Uyu muperezida nta nubwo yigera yita ku bijyanye n'abaturage be ngo arebe ko yahuza kugira ngo ahuze na M23. Iyi M23 ni umutwe witwaje intwaro uvuga ko urwanira uburenganzira bw'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ihohoterwa na jenoside ikomeza gukorerwa abatutsi bo mu kariya gace. Ikibazo kimaze igihe kirekire, ariko nyine kikaba kigaragaza ko abayobozi ba Kongo bataba bashaka ko gikemuka. Felix Tshisekedi ubwe yirahiriye ko atazigera yicara ku meza ngo aganire na M23, kandi M23 ni abasirikare barwanira nyine uburenganzira bw'abaturage ndetse bahagaze ku butaka bwabo bakunda kwirukanwamo, ndetse buri gihe bahora bahanganiye na FARDC bakubohereza ngo ntago ari abaho kandi bo ari abo muri icyo gihugu. Ni ibintu rero amateka avuga ko ari byatangiye kera cyane mu myaka ya za 1884 uhereye nyine ku nama yabereye i Berlin iza kugabura ibihugu bya Afurika. Iyi nama mu byo yanzuye, haje abari kugabura maze bafata igice kinini cyari giherereye ku Rwanda. Icyo gice bakiherereje kuri Kongo cyangwa se ku cyari Kongo Mbirigi cyangwa se Zaire. Abanyarwanda bari batuye muri ako gace bavugaga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kuhatura, ariko nyine baba abakongomani cyangwa se abanyekongo bigendeye nyine ku mipaka. Abangaba nyuma nibwo rero baje guhindukwa n'igihugu cyabo,
kandi nyine ari ibintu byatangiye kera. Batangiye gusiragizwa babirukana ku butaka bwabo. Kongo ivuga ko atari abaho, ariko ntabwo ahanini aricyo bigamije, kuko ntabwo wakirukana umuturage maze ngo ureke ubutaka ubufate maze umukore ku butaka bwe nk'uko nyine abenshi bakomeza kubigarukaho. Ahubwo abenshi bavuga ko leta ya Kongo nyine cyangwa guverinoma ya Kongo icyo bigamije ari ugushaka amabuye, ndetse ibijyanye n'amabuye y'agaciro n'umutungo kamere bigaragara munsi cyangwa se mu butaka abo ngabo baherereyeho cyangwa se abatutsi bo muri Kongo batuyeho. Abahanga bakomeje kuvuga ko leta ya Kongo nireba nabi ishobora kwisanga mu ntambara nk'iyabaye mu mwaka w'1998 ndetse ikageza mu mwaka wa 2003. Ni intambara nayo yarimo ukuboko kw'ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Afurika no hanze yayo, ikaba yarasigiye Kongo ingaruka zirimo impfu z'abantu benshi cyane babarirwa mu bihumbi amagana, utibagiwe abagore n'abana, ndetse n'inzara idasanzwe yaje nyuma y'ibyo bibazo. Ntiwakibagirwa kandi ibyorezo by'indwara zitandukanye kandi na n'ubu bitarabonerwa umuti, kandi ngo birandurwe n'ubu ngubu bikaba byarahizirimbye, bikaba byarabaye bya burundu. Aya makuru y'akanya reka tuyasoreza aha. Njyewe nitwa Tim Sanze, wakoze gukanda subscribe.